Cara untuk turunkan berat badan dengan lebih pantas, efisien dan selamat. Okey, minum 1 sachet sehari saja. Kalau korang yang jenis badan besar sangat-sangat tu, macam Kak Ana dulu 100 kilo lebih, korang boleh minum 1 hari 2 sachet. Pagi sekali, petang sekali. Dan satu lagi Kak Ana ajar, kalau pada yang suka sangat makan waktu malam, craving pukul 12, pukul 10, time tu lah korang craving, korang tak perlu minum Reset Rebound pada waktu pagi. Korang boleh minum pada pukul 12 hingga ke 2 petang. Kena ingat 1 sachet korang boleh kenyang. Kiraan dia senang je. 1 sachet korang boleh kenyang 10 ke 14 jam. So kalau korang jenis yang suka makan waktu malam, kau ganjakkan masa minum korang tu pada waktu tengah hari ataupun petang. Itu cara dia ya, sayang-sayang. Jangan bila seller cakap mana-mana produk kata, oh you all boleh minum, boleh kenyang 6 jam, boleh kenyang 8 jam. Kita kena tahu diri kita sendiri. Kita kalau jenis yang suka waktu malam, kita adjust minuman kita, produk kurus tu ialah pada waktu petang. Okey, itu yang you all kena buat. Kak Lana memang letak dalam 1 sachet 4 benefit sekali sebab Kak Lana tak nak asing. Orang tanya, Kak, saya tak ada masalah membuang. Ya, korang tak ada masalah membuang. Tapi korang tak pernah buat detox. Sebab tu kita orang ada detox. Okey, RM85 daripada Kak Lana Roy Slim. Kak Lana minta sangat korang tak payah nak kurus untuk mencantik-cantik. Is a bonus. Tapi Kak Lana minta korang untuk jaga diri. Kak Lana minta korang untuk jaga diri. Sebab apa? When you take care of yourself, you know how to take care of yourself, you start hargai diri you yang you tahu you are worth it. Faham tak? You start melawar, you start itu, start ini. Kalau sekarang ni kita jangan kata apa Kak Lana dulu masa berat badan besar dulu, nak keluar pun malas kau. Sebab walaupun dalam satu almari tu semua baju, tapi kita sentiasa cakap kita tak ada baju. Sekarang pun masih, walaupun dah kurus, masih cakap tak ada baju. Tapi I know that I feel good about myself. I will always think about myself first, baru aku fikir about orang lain. Aku akan baru fikir pasal husband, baru fikir pasal anak. Bukan selfish tapi rasanya at this age of 48, dengan anak, dengan cucu semua, Kak Lana rasa it's a time for me untuk menghargai diri Kak Lana. Bukan dulu ku tak menghargai diri, tapi dulu kita terlupa menghargai diri kita. So, turunkan berat badan dengan Reset Rebound Roy Slim. Dapatkan daripada Kak Lana, WhatsApp Kak Lana. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.